Assalamu alaikum. Nzani wangu wa jamalifu mnidungao na nyuanzani wangu ikao mali mazwe ya eni wakati arahe ya harumaza mibari zino rajitekeleza yu sana mzidungu mwishia izo rambao yu sana mzidungu heni mbaba hanu rendao ngari jo ukaya ngamdunga wezo rambao asimasiwa kuyusha stawwe masiwe anu baada ndo naundalitsa yukaya rijerongwe mbabe rirongowe andani amonzo ni rongozo wanansikao ngondungao makatero na yan ukaya mimwanansi shamitsi mwana wa mji mitsi mwana wa bavu itoka yansi stawa nitekeleze na hadise makaulu yangu hema hadisi yao hele makaulu yao ngawa fasiri skwaleo titehe skwaleo titamani wanzani wangu mnidungao ni rentile gari nifanye mbavelo mbavi ili nifanye vaspori mbavi ili nieshelee wakati wa jeunesse ukaya arikautsavuha harima ndongo hamada hizo kamndo hakautoara ni 20 ndio nikamndo yakana bisikleti ili atofanya mnatoru wa bisikleti tstaua nizungulie harmu mji wa Marseille havelo shabadana jihunda harimo vo porto vo place ya Strasbourg tsihundu ekawaida wandu kuka yabo tsizuamba byabo harimo madisi komori na kinansi ari hadisi ho binadamu hatu baada ya wote wanarongo bili zanjiria yabo hikma hangu inaonesa ukaya ndio muhimu rijerongwe babi rongwe babi ritafautishe kariti vanu harima entere itoka uyonti kati de entere ya henasyon eni wakati ekomori jovona irutubishiha ila wazetambu ila we emikatale ili yo harima ekomori shamjoriyo na rihevanu rabeze nurambawe makati yao ngarjo hankuraje eni mwanansi ujoka ushida ya dasauhe ya unde daraja ukaye maisha ya do yaona kanga uhama udongo jidoleo izo ndize mwana nkuye makati yao ujoka hamba ili rundrumwe mwanansi unti pia wake na jasadi sharaili ne aizi ya peu ne utambu zilo harmo komori ena katelo na wanu kabati mwanansi ujwa ankuraje wa hari madaraja ukaya yake na ubasa ufu yangalie maisha yangali na hapo sasani wangu fisidishiwa hari mamadhamana wa peu wa baba ekomori watu usikini ale toifa watu rongola ale toifa kweza hata kweza baada na juna bala sono onwa tukufu ili wajaba ala hotengwe ni hula ai usaba kartu do ishawa rongoa ai usaba ngarlinda we declaration hao ai usaba ngongo ilene de samashi sama besana nuzidwa dezanzo zero yarma ulime wangu nangam amini yokazidwa hizo zoka zero harma ulime wangu miurongozo wanansi hairumbi miurongozo wanansi hahikma miurongozo wanansi hatabu za muyo zire mawe manansi ulohule ya johanza yone komori dasau ajezensi rangamilia pia rajarilio munu pia mwenji wedo makiesi rijuanza rifevo hasimbi rilate dulu erizamezi na mitnansiho mwenji ngoja unu wafamu nziani bora uliwa chawe ili waja watae maisha kweza hata kwezi bahi badala neshema kauluyala uwengo wangu rundumu nikafanisiwa nikabadilie ntina ndongo itoka uyonti mimi
karja kansi vanu rirongoe bora daraja ukale wanansi wanunde faida fulani tsaila ijo namesha mru au ijo nika mru dzina au ijo nika mru rongo fulani kiabo hapo zembana za hatu zisaziza yabo ala kulli hal ritawa rikesi ndo kalimani ya hema izi ya viraunai ya viraukomori zikawe zikenje marufu ritawa rikesi ndo kalimani waho wanadamu waroloi itwa wafao harmanzia za risasi harmanzia za ukadamivu harmanzia za violi za peu kaunga zijirio harmanzia hatu mahakama hafunywe macho embamba kuinulo na mahakama mshemezo mziro hunda weole umeo hatu kumrulo na mahakama mshemezo hunda we mabamana wafami warengo watilwa harimazidaka watsina ukayangu wajuje wao nungwetsuka uyotsi ala kulli hal mahaba ya mbaba na mwana yangamiziwa mahaba ya mndu mshena mndu mme yarotsiwa zenu izo pia zitende harimo mndu wa jannama zijezi mkelensi zeni zido mfuduwani harima daraja ukanga mjohuva heze tabu neze dulweri mwanadamu yazionaona mwanadamu ngena moya bidi yaone mahaba ya mbaba haa yabidi yaone mahaba ya mzaza haa yabidi yaone mahaba ya mwana mshoha zenongo izo pia ziulwa ya zifu mucho sirehemu kayangarjo wasulidaraja ukazembio redao ngaranza urutubishe zenongo hizo ejo tilwa pirizo do dele fujari katili la peu de mwizi wa peu wibonoro ahitswa dele katili kaungu amini yokaya haeshi bala hukatili wa wone jotilwa pirizo de violweri wone jotilwa pirizo shamanadamu ikao haoze afanye siasa hedi ya elewao shamanadamu ikao haoze ajitamke hedi ya aminio shamanadamu ikao himi mnasaru mawambe yeme ajirundu mwe harima daraja ukaya ngebidiwe maisha maziro masonge furiesho arwe komorea yatuno rabadili haramu kaya mruo ya johona pirizo kweza takweza sitamani nifanye makaulu yanu baada naishia wandu wajao plasa transport wandu hili waoze wanasabisha oyo kaya njarongowa ngamjwa wesilamu utsuadaza mikafanisiwa na wandu kaya minti vanu hamji nti vanu ha region ngani vanu hensi ya komori izi ngamanyiha ya hunda madhamana wapeu makatili wato unairumbi ngari habiliyo rihunde madhamana wajukane rumbi minti vanu hajanibu ya ndongo fulani ngami vanu hemaya he komori ngari rasa rafanya maha 40 ya uhuru waridunga dingoni wajiwasulisha daraja kawasaruambio alaikumsalam tukufarde wasaruambio waroha otambaoni ngwendao daraja ukangwa hao mbinguni arma maisha bora na yurumbi na masikini yano ekomori hatutinde heliyo ngarenjeza umao ya uhuru nosijinie komori wanadamu watawa wakati embeberu katili akawapo yakauruma mwanansi henai ukarika ujoka ya wala dhalimu wala katili wala bin mapuzi de urendo wanansi ze tabia nziro zenu leo ngarabo ukangarirumao haunai hawizi haukatili ni mundu ya hamba ye mkomori hamadasi yende ufanywe komori zenozinu ngurechezo nyuma ya maisha ya mwana mkomori harejisa dingoni uwatoni ya mwana mkomori harejisa dingoni entoma ya mwana mkomori bahata zilarabidi rikensi wazima rizi partage rizi wasudishe daraja ukaya alewe mwanansi leo wabayatu wakatayari wende waosili daraja wawanene mbeberu wakati watu kama wasuliano ya norilona oyanu shanaresheleye makati ya hale ukawa wababahatu na wabahatu wao uhanzi hawaraka uhanza warongoze mwananyao ulo Dar es Salaam uhanza warongoze mwananyao ulo Bushini uhanza warongoze mwananyao ulo Endi uhanza warongoze mwananyao ulo Ulaya uhanzi habarua
ebawa iyo ibiti maha na maha au mezi na mezi ngeijo ka wasuli leo antare yen ngami Marseille ngamfanyao video yenu ngami Marseille ngamfanyao video yenu nariwasulisha daraja uka emakatirlo nao yanu eulo mnungu ya mahame ngujondunga emakatirlo nao yanu eulo ampandra ana harima omji watana iho bushini ngujondunga emakatirlo nao yanu eulo sodida eulo Dakar harima ensia Senegal ngundungu emakatirlo nao yanu eulio pari ngundungu emakatirlo nao yanu eulo Dar es Salaam ngundungu yo karna ya hule ya maendeleo ya udoyo rilova nuri jangali yao namna entsipa ongao eni wakati risuwamba evolution da hivi yi evolio harme dunia kamili komoritinde heli komori rijibakisha ukaya leo mwanansi haroha baada ya somo hasomesiwa ni mbabaye fulani yaka mlimaji na mzaza ikawa hautuwasulisha daraja ukaya mzaza huo umri akaenda yahuza mne tumbu wa volo salamu mtukufu mbaba stijana mali umri akaenda yahuza mne tumbu wa volo hasomesewa na hata wasuli daraja haja wa makamu emana mzaza na mbaba wako usomeswa na matina bursu ya serikali wasomesowana waje wake wa makamu warumishie harmensi ila leo ngariona osikitifu enda mnyo okaya ola timtswambuzi tindea nikiwa bahati okaya enda wake waziri wahe ulanga au enda wake direktori wahe ebahari au enda wake shawumru yahamba hendele koli hasomo daraja sawane manane ulo Senegali ya wasuli daraja ya makamu wakanser mwaze bawadzima sawane manane ulo Maroko ya wasuli daraja yendalo wa makamu sharjoka ujwari yono rifanye delegation na mwiri na alhasidi harma mijihatu rikojumo zina salale baola mwana ya soma ya hamrani wa dhamana za daula ya rumishehe daula ala kuli hali kweza hata kweza sijamanu ni hezele jila hangu usoni mweze falsafa za hangu za kinansi na nrejeze ukaya miti mwana wa mji ni mwanansi miti mwana wa bavu ni mwanansi sijamanu nrongwe kinansi ngamjuo kazo ni kutea sheri hakuwa nansi mnidungao shati ya lale dingo tirwaya ngono ngamjuo kazo ni kutea sheri harmo anzaya shati ya lale dingo tirwaya ukangam amini enzi anadunga inu ngam amini enzi anadunga inu kainunzia ya kilimengu ya kibinadamu inutinzia ya kiuchwayo kamture makoto wachwayo wanansi ngam mabambazo heni kiasi njo ushinda ngamwadungo mbiyo heni kiasi njo ushinda ngamwahabili heni kiasi njo ushinda ukano kai justahiki en 2024 kai komori yenshi hama mizeri alien kai justahiki en 2024 kai komori mwanansi yatibulio enda achagua yataua emri ya mwono masuda mwono skwa leo waroha natija sani chaguzi wa Januari wabanu ajia ya walimba ya ndongo yoka banguzi warangi unwene wala wangu wakurichwai waruli ya Ibrahim Ali ya kutongeza leo Marseille wake boulevard kazi wa kayo ya Ibrahim Ali wangwala leo wa jamaravu na mabiho ngwasubuto warongowa kwa tunongona shangwa benwa ule ubanguzi warangi hao mono okaya embeberu inudensi hao kwa jajo wambukashe na rangale wangu wanu ba onungwa wani yawe ntino harma daraja dada shaba daula mjeni ulo wanu yenda bilete hae iwazi wa harma daraja ka wala wangu waronyu mfumbi harmenti ya hao wonde mwana mkomori wonde mwana msomali wonde mwana msenegal wonde mwana mmali wonde mwana Egypt wonde mwana Morocco wonde mwana ata zenzi zonzi piari liyo harma ulayinu wondu wakaenda wachague wende wachagomba ngaranza we ulaya wandu inu ilona wenyo wajova nonorira mafula
iruma ni wandu fulani saizo leo ruwasulishiwa daraja ukaya ubinadamu hatu kotubadiliwa nino wetuka uyonzi koza lekelea ukari hadili uchwai wa wizi wa ndabo wa bira yoka kotu lingana kotu vulia ikomora 2024 tikiasi inutidele umza umaritamu yaka dofanya mungu na wasami hakaunika ikomori master na adabu ukaka bwana izimo wa komoro mwenje ye profite bala sha owizi wala kana dhahiri msingone so wanansi mrudibi wake wandu wadojire maifuba hari madaraja ya ezi ya kikatili rijua oza nungoza kufanya hata ziwasuli hapo mikafana na wandu hamada wao ngarumambiona mikafana na wandu hamada wao tsimi kodwa dao ni wane na ofisi difula zitire jai wana hatu wadu wa enshi mizeri hamada yano kwa wana hatu wadu kawa ungwana kangari juwa soma raili ngasina mwoka na wabulia wake watwana wakasiti watwana sera waza siti watwana ngari juka ujunu wano siza ilmu nekemba mintinti no wake na usindi wakinanti wakibinadamu wake wa ungwana ati some hensa bamwili abaishwa Emmanuel Macron nguwasahilisho shazenza bamwili za hatu za urto zija armada congelateur zenza bamwili za hatu ngari jo wasoma watwania riwasome na kwana ukawa mabepare wajuka wana wajo usimamia watwania yokaya zembio nkuza hatu hedi zelonai rizidadili riwane no wangu maonaye riwane no wandu warijewirio riwane no wandu watabasamu harumadaraja ukaya ngwarengawesha hangu nao werumieli wanza unono nadaba nonga rimori riwane nezeno kwezo kweza hata kweza tuzisa suala yabo samahani harima etitri hangu naifanyao nande daraja ukaya aino risala nda hivi mwili ndao bwana Mungu yamwere ni nyuangu ikao matabasamu marege komori hiyo mfanyezo manzao mrende biata bwana Sumani haka university ya Komoro harimani zuluma hata pala bonzi ula ufaume wa hahe na ula utajiri wa hahe alonu no paezitwa ema garde koro hahe kwa jashinde wa msiati we bonzi hata pala bonzi ama ola mnandrenti wa mru hata pala bonzi ama ola do wabaya hatu wala homa hungwa si hau kwa tushinda wabale mikongojo wakahe hawawe wambulalo haruma daraja samadari wambubirili wa haruma daraja ukata mnalundi katu penetro mbabano alalao hangoko hapo ndio lirema firo hawasuli bonzi ari wasuli daraja ukaya mono ula mahali kao lesha lieshewa mono shemi guguma zembenye zenradu watsosaza ukausi wajao ila risala bwana Mungu yaibeha leo yodo fasha leo ndebwe hadisi yokansi ila una ubinadamu باذن الله الكريم يا رب لازم موجو واجب haraka inshallah yodo fasha leo ndebwe Mwenyezi Mungu leo hakuonesa daraja ukaya maskini komori rirohar malebe yabi la utwana rirohar malebe yabi yokaya rike waruma ngasi waongozi wansi ngasi walimengu wansi rijehansi har madaraja ukaya sonti pia usikujajana sutaruha
rene harma dunia umbabanu mwanansi aliyo akane fierte aeza asubuti hamba bera muisi pepeza iwasuni daraja irinde gute komana damu mbabanu heli ntsirumishao uesheleo ze sacrifice wabaya hatu wazifanya no bora ikomori ke komori huri riye haye mahabahe komori yao riye hanga fujumbi hao na miguguma na rwadu harmaze roho za hatu aboratilo mfungeni usiku wa maleo ritujua rahima rabasauha ratarua usiku wabaya hatu wakaenda mbio wabaya watu wakana nivo za semde wabaya watu wakana nivo za troisième wabaya watu wakana nivo za bac terminal baada bala kwa agenda washindi wa jinongona wa hadisi wa shiwara namna ajerjo kutowe komorino harumu mzinga manyifu ngamina respect hanyu wabaya hangu mnyezi mwajele komba wanu mlio kamlala haruma rehma mlala samadari hari madaraja ukaya ngari mbeshe yao nize shukra hoka ya mkauja mtowe komori haruma utwana komori kehuri riwaswili haruma daraja ukaya ila thamani ya ila feti ya usiku wa furaha hamada ula ikaonowe masiwa ya kakorme masiwa yangamia ya chawa kumana ansika o ngujwa na furaha halala na furaha usiku wa hamada ula raili ya rejimu de rejimu ya peuye raili ne mafavalu anu do adumara ikomori Manada mungu jiliwa horoni no ishelea no hombea duwa ngarumombea oni duwa mze watu mze mbadia ngarumombea oni duwa mze watu mze sede hasana sede hashimu hanyonsi pia nyi waze watu waheze mulina kone ne pasoko ono aseki wangu pia wakamjisakrifie harimadarajo kamwane ne mbeberu mbabuzazi venyenga mlona moyo mwaka uyenshi mafukuwa madao mahima mawana mwambangari wanao no wabaderu wa makatili madhalimu wanu no bora ikomori inu ike komori wenji karsujwa makaburi ya hao wenji karsujwa wanu wahimisi wangu wa humunkanke wenji karsujwa watwende wadziwani zonguo wenji karsujwa wasiswananga Allahu ya'lam yuareshimu yaka ya peu yakana wangu wakaurikadamiza wanadamu wemi wana nao ewa hiri tingujwa ezinge ne kabila ritingujwa vanu ya puwano vanu lesala hekaloli yeshwa hula ono rajujwa ndarende rali huveri linyaliye hoka yekatina ngozi ya kibinadamu na ungwana yengena ngozi ya kinyama izenongo ya renda wekomori ya roho hito wanansi ze violi ziro hizo ya ture mahukuma wanadamu wa mingamiza womea wa hatu leungu hamandu woka watubwa wangu hamanda asiraji tole hao moneni ya rahima rangamiza jabo yangamiza le toifa kweza takweza Nyezi Mungu haseni deha usiku mrafu wa maleo sonti pia ni mliuka furahe wozi na sambe yu sabangu eni hende shorea uju sa bendera aju se bendera wa sauti nkali hauheza urasi haruma ile toifa lila mama kandida nguna ujaza khair baba unesheleza dunia heni babanu waliumko mwanansi yeura urasi mhali wahe ili yeshelezize uka usikunda ule undo usiku wa tarehe irende hama usiku ani usiku wa tanga la daula heli ekomoria waswili hadi madaraja ya usiku wa maleo na mrejeze mbabi ze kaseti mweshele mbabi usiku hamanda usiku wa leo heli ekomori koyo pepe aranzi hadi male le eshiwanza sha uhuru wa komori heli kuvukamaruru na furaha heli mriuka na huga umalalio ili ende ya uona uhuru wa komori wanadamu uselebre yanga hakande kina haka mungoni waka ya hamu uhuru wa komori hadi mama haflani raka ushemeza rijiviwe rifurai hasonzi pia na mwende mwamone nezijirio harumwe makatiri lona wayano kwezi hata kwezi watu uhuru wa mru fulani wangu ajelie na kati uhuru waka urengu hamba mbaba haka uredaja haka pala vani
wababa hatu wano wabaya hatu wandu wakenda zambio ihono shiwara nonda daraja hata warenga uhuru wa Komori wandu wabaya hao wababa hao ta wakapalavani waondo waja warenge Komori wa isijini ambao warivana ngova mao siku rarenga uhuru ende kinando kwezi hata kwezi wanzani wako wakati le toifa la kawaniwa wanadamu wakawania le toifa wawanene mbeberu we urambio henda anja hopani anja mshanani wahidhalimu katili bin mapuzi ya hajaba umdikteo ya rotsele toifa la Komori lazimi mlindao mwanesiwa armwe Komori ya leo ngamlindao mwanesiwa daraja indri sasa ariwaswili usikwa leo wamba ngwendao harima ila pete watoa milioni na milioni na muone ukakamna ushina mhulema uti watoa milioni na milioni na wangu mataalamu wa jizitale wajuazi wamba ngwendo wa Monte Tribune ba samahani warenge wanu wataalamu engineer wasoma hata wahondo wingu waondo ende wakate Tribune Mwenyezi Mungu hawasizeni daila ngamlindao risala daivi mtoto maizi ende bala avuriza shila ijundu yako shira hula mjini hashiviti hozimu ajabala haihonyowa kailanti ya kayanti kailanti ya beya zenoza jirizila raisi ola hajoka hafanyiwa rabaje mandamano yakaya peubala yokaya ya bindusiwa ya siswabonti sharailinde le toifalila railinde maraya yala wabahe wadha kaidhuru yojo mkiniha usikuwa furaha madaula mapesa ya hanyonyi wanansi ya tolo ya benga fanya ndongo wa madazila ya kaenda ya fanya vinduse Tribune harma daraja la kana dhahiri wakati wanadamu walo yabo ukebala ila tsimbuda Mwenyezi Mungu irema bala Mungu haka urongo wangarumambia wani Mwenyezi Mungu kana paruka za mikiro ya mehu badi usikajo kavuzale juju na yongu joka uruma wangu wondo ajoka urivuzile ale juju hilo Mwenyezi Mungu yeka hukumu leka umuya yeuvuriza adhabu yeuvuriza shani yeuvuriza lasbara elasbara tayo ambeshane lasbara ila aivuriza ngamjirendo kanganyi malaba kamtwelewa wallahi billahi ngamwelewa ngamrambu wao wallahi billahi ngamwelewa ngamrambu wao kashe Mungu wenge jumori rongo za bantu shasi de ramba kartu rambu kartu maize ebenge usikula ukarudende wa kensi tarehimbi ya fetimbi ya wanadamu ikao ngwa desespere harma daraja yukaya hena usiku ngartungona za mavunza mo harma daraja dunia pia wakaona etabia ila ya hunda Komori amadasi ratushinda rafanya Tribune ya kasolidi harma usiku ye wanu ngamu imagine ozanozela ila tifeti ya mji akaikafanyiwa ni ma simple citoyen ila de daula ila de Komori pia wakafanya zanozila na tabia nzima madala ngamu imagine watu ya madaila wallahi billahi ngamjua we hatwa arisha mdaza ngamfanya usamla ebege sikaurengesho baisho Ijenji tekeleze heli kaya skwa juzi riono miji wakaurema sambe ukaya mwana hao wumru ambao hasomo wumru ambao ngena makamu hasomo shaka tuniko inafasi hayo kaya ya respecte wa ukaya yemru jarumishensi shangware maosambe hamabala ula mtu ambuzi wala mtu ambe ola mfumanyonyi ya kaudare ngwa bala bawajo abende bahate hao ngarufereshe hao kwezi hata kwezi
yoka ilwasule daraja yokaya wanansi kwa ture masambe yoka maisha ngabadilio sho wanansi ngwaremo sambe bahari warengwa mndu mzima mahala hende hambangeo ngawe na posto fulani o manuko mwala kulli hali. Non o manuko mwala kulli hali eka undumba pano komorira wasulio kangwa wabungwa fo hanzaya ngamjoka wenji wende wafanye mashuli kwa tunansohole waelea ngarijwa ze tabunziro zenshi omala yiho kabala kwa ture makoti yokaya emaisha madziro yasanga badili ari warengwa mndu mahala hende hanikiwa ndongo fulani apinge hapo ngarizino sambe apo yohambo matusamia. Salamu tukufu Kasimu Mura. Amani na ukweli ni doza hao mtukufu. Tiusalimu. Abo hambo manukomo. Yo hatwari nziro bwanansi. Izorongo nkunziro. Ridesespereo wan hatu ala kuli hali. Na ridasawa ya armadaraja ukaya. Ishari hafilisha manarlo banu. Leze tabu nziro ziliyo harme masiwa. Une fois ze tabu zote badili. Riono anansi wake harma furaha na raha waremekoti. Raili leze tabu nziro zinu. Urdirdono anansi wake harma furaha. Bahari. Ngwaishe ukaya ngabo mru ya nomewa mahala fulani. Ngabo mrulo ulo na posto fulani. Ngabo ngarzino sambe na bale manansi ngufuanzaya. Bale manansi onono usiwa. Katuka unakuwa solidaraja ukayajweka unabandone ndao holo pita nende naangalio nga miswilo kanga mjo treteo shambu mutoka na wade wapalwi hende hatreteo ankaya azidi maradi maimono azibe mnambata omiswabo ya doti rovundo halala hafariki izo desire mawokoti harwe masiwa na katili ya daula warenga ikomori anotage rangude maila hataba kwa tuninka huba emananti yaji wasulisha daraja kan wakati hapa mina ngebidoni kena wakati ukanifikiri maisha hezetabu nziro ikaongazire maule taifa ebanuraha kamjamaizi kamtumaizi Mwenyezi Mungu yeka urongwa jao kana paroka za juju la mikiro ye urongo wa hamabaya ya jo yabe hatayo ngu yabeho sila mongo za pasheo le toifa la Komoro sibahendo haruma le bangwe la uhuru wa Komoro wakenda wajiri tabia nziro hamadazira ila mbuda Mungu ya ikahirema yoka izinu mfanya ozi nsinde helo watade banu wakafanya zinu mfanya ozi nsinde helinu insinde helo watade banu wakafanya sikiasi ukabanu kamtuja mfete ekipu ya mpira wa mjini fulani wamba wahea vanunga mambo wamba undo huru wa Komori undu wa muja umaka ufanya ze tabia zinu yoka leo mdegu uto wanansi kwa tina huba yani mbabanu waka wanansi akawapo dala msindano mrumshe ye tebelea yeonesa hamu ya ene furalo ni wakati wandu wakoro harma utwana leo mja mrejeza wandu harma utwana mziro hano mtwana raka weshi dasina bil mapuzi wenji wata wao kakairi wakati bil mapuzi yaka urionesa zanda buzinu hana woi mkomori hamadasi ya jarenge Komori inu ya fanyo izo anza uyordiyero na malaba jinde de nerveo wangu demuka ngurendo zambi zinu yordiyero no wandu malaba kweza takweza yone risala hangu akamuhimu imbeshe ni umasihu sifanya dakika mengomiraro na sita ombu Mwenyezi Mungu video yinu ibakivan yonehe na wenji waelewe ze falsafa za hatu ani mrajozeni mi mwananti shamiti mwana wa mji mi mwananti shamiti mwana wa bavu shele ni wangu mjuswe masuala abala soba ukaturongoa abala shajonzi antirongo edaziviko ezo watukufu shajonzi anrongo edaziviko enakati na roho sudi daraja hedi yokaya
mrado lala ejaruku yesuha kazi la hali zibadili na raili ze maneti ngizono wandwala kazi jabadili na kazi badili rombo Mwenyezi Mungu riwasuli daraja salam soroda riwasuli daraja ukaya ekomori hatu zetabu zinu zibadili harma daraja harma mdala hadha rihunde wanazijana wajohuja wasubuti shela abdu mguna unike khair inshallah wasubuti walezize wake wangu wanasaru mawambe wadumize emabundi waja warenga ekomori waibaibu wabambaza la mabundi ya dogo hondu ze nyama uwarede ha mabundi ngwarenga uze bieza hema nansi yaunde mabundi rabaki nao dondu wapeu walo harma aizi ya peu ya hasumani warenda hao ze kazirendwa ni za kazambwa mwanzori fedukuni heze message bwana Mungu ya mbeshe aone wallahi billahi ngerione sawa huba ukahini wakati reba nuru shelezi ze mananti ya tijwe daraja hadi waza kweza hata kweza wandu rabili washamirie ukawanti wandu walobanu hensi inuzi kundi na zinge warenge komorinu waisojao heli wanzao shana amini ukaze bwana zinungazi wanao sindo wangozi wanangarjo munda nusra armwe komorinu zeno zinungazo badili evinge hata mpaka dawo timsalimuni salama arjuhona ana hamlenje reunde madhamana wajukana yurubi nasi ngarjuhona na hamlenje reunde madhamana wajukana imani nasi reunde madhamana wajodoishia wakena shishi yole shile mananti zendulweri za ahe evinge hata mpaka dawo na rubitse masume na kheri ngujo jelia arshelo ha kheri reunde ze baraka zaho usiku uno huanza Mwenyezi Mungu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa shukran.